شام هر کدام شما بینندگان عزیز تلویزیون شاهنواز با خیر و شادی بود. باز به دیداری هم رسیدیم در شو برنامه شومی شاهنواز. امیدوار هستیم که چند لحظه که همراه شما هستیم طبع هر کدام شما رو میخواهیم با برنامه جالب خود رنگارنگ ساخته باشیم. тавсияи ман ин аст ки назди оинаи нилгун бо аҳли оилаатон нишинед ва чашм аз барномаи мо бар наканед, зеро сурудҳои дилнишин ва бахшҳои ҷолиб шуморо интизор аст. бинандагони азиз, ин шом дар студияи худ даъват намудем як гурӯҳ донишҷӯёни донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни тоҷикистон. хушомадед. инак фурсат фаро расид меҳмонони асосии барномаро таклиф карда бошем. хуш пешвоз мегирем овозхони шинохтаву маҳбуб, роҳбари бадеии оркестри эстрадаи гулшан Бахтиёр Иброхимов ва инчунин ҷоизадори Oriental Fashion Show Paris 2020 тароҳи моҳир Нафиса Имронова. пешвоз мегирем. пеш аз ҳама шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи шоми шаҳнавоз. шоматон бахайр бошад. раҳмат шумо ба ки шумо ба ин барнома моро даъват кардед. аз дидори донишҷӯёи санъати тасвирӣ хурсанд ҳастам. ташаккур, саломат бошед. шоми ҳамаи шумо бахайр бошад. шом барои аҳли ҳунар ин як вақти илҳомбахш аст, яъне илҳоми ҳар ҳунарманд маҳз дар шомгоҳ пайдо мешавад. мехостам бидонам ки шоми шумо чӣ гуна мегузарад? яъне ҳамарӯза дар ин шом бо чӣ корҳо банд ҳастед ва дар куҷо ҳастед? ман бошад аз кор бисёр дер мебурам. вақти ман дар кор мегузарад, чунки рӯзона бошад дигар коро қад машғул мешавам ва бегонӣ бошад ман ҳамчун таро чизе пора мекунам, чизе эҷод мекунам, чизе тайёр мекунам. амин оромӣ ба сари ман чизи нав, илҳоми нав пайдо мешавад ва вақте ки мешавад бо варзиш машғул мешавам. яъне дар шомгоҳон. дар шомгоҳон. хеле хуб. аз бахтиёр мехоҳем фаҳмем ки шоми онҳо чӣ гуна аст? ташаккур. росте ки шоми ман ҳар рӯз ҳар хел аст. чун ман худам намедонам ки ин шом дар куҷо ҳастам, дар хона ҳастам ё ин ки дар ягон маърака ё ин ки дар гӯем студияи сабт бошад. умуман дар ҳақиқат чӣ хеле ки шумо гуфтед, шом ин як умуман шаб шом як вақтест ки дар ҳақиқат барои эҷодкор як вақти нодир аст. чунки чӣ хеле ки хоҳари азиз мо гуфтам, хомӯшӣ моро водор месозад ки аз ботини худ як чизи наве пайдо шавад. ва албатта хусусан барои ман шом шаб як лаҳзае аст ки барои ман лаҳзаи эҷодкунӣ ва инчунин лаҳзаи ахборотгирӣ. ахборот умуман ман шабакаҳои телевизиониро фақат дар шаб тамошо мекунам, дар бевақти шаб, яъне чунки то гӯем шому шаб шудан ман дар кору фаъолият ҳастам ва хусусан чӣ хеле ки гуфтам ман бисёр тамошои филмҳоро дӯст медорам ва инчунин тамошои барномаҳое ки ахбороти ҳастанд ва барномаҳое ки яъне омӯзиш доранд, яъне ба забони русӣ гӯем пазнавательни, яъне чизе ки ман намедонам аз онҳо мебинам ва барои худ ахбороти нав мегирам. барои ман бисёр шавқовар аст, хусусан шаб. бинандагони азиз, айни ҳол як навозиш дар иҷрои Саидо Амонов тамошо мекунем, мешунавем ва баъдан бармегардем ба асоси барномаи хеш. бо мо бошед.
бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки шумо тамошо кардаи содали барномаи Шоми Шахнавозро. меҳмонони имшабаи барномаи мо ҳастанд сарояндаи муваффақ Бахтиёр Иброхимов ва тарроҳи шинохта Нафиса Имронова. бори дигар хуш омадед. хуб, шайни ҳол оғоз мекунем бахши якуми барномаро ки ном дорад пайдо кун. аллакай каму беш шумо огоҳӣ доред аз ин бахш, аммо дар рафти бахш пайдо мешавад ки то кадом андоза шумо сурудҳоро гӯш мекунед. барои шумо мо пешкаш мекунем якчанд сонияҳои сурудро. шумо бояд зуд пайдо кунед ки аз кадом ҳунарманд аст ва номи суруд чи аст. ҳамагӣ шумораи сурудҳо 8 дона ҳастанд. фикр мекунам агар ки 4таи онҳоро Бахтиёр ва 4таи онҳоро Нафиса пайдо кунанд, фикр мекунам баробар мешаванд. омода ҳастед? хуб, шурӯъ мекунем. пас оҳанги нахустинро барои шумо пешкаш мекунем. марҳамат, гӯш намоед. ба фикрам Дамирбек Олимов Зулфони майда дорӣ. Дамирбек Олимов? ба фикрам. ба фикри шумо чӣ Нафиса? албатта ҳамин шеър аст. Дамирбек Олимов. бале, ҷавоби шумо дуруст аст. Дамирбек Олимов номи суруд Лайло, як ҳафтагӯи баҳри ҳунармандон азиз. хуш, гӯш мекунем давоми сурудро. марҳамат. لیلا 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 با چشمانی شهلا با نگاهی زیبا کشتی بالله والله. хуб, мегузарем ба оҳанги навбатӣ. шеъри Зима Билан. Номи суруд. Держи, держи руку мою, держи так, чтобы название. Номаш намедонам. шумо медонистед Бахтиёр ҳамин суруд? ман аз давраҳои Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров аз он давраҳо бисёртар гӯш мекардам. аз гурӯҳи Любей, аз Алла Пугачова, аз Ирина Аллегрева. чӣ хеле ки гуфтам дар ҷавонии ман бисёртар. Зима Билан аз мо хеле ёштар аст ва онҳо баъде ки ман сару корам бисёр шуд, хай Зима Биланро то ҳамон муваффақ шуданаш бисёр гӯш мекунам, дидагӣ ҳастам. лекин гӯем ки ҳар рӯз ман ӯро гӯш мекунам ё ки агар дар ягон расонаҳо агар Зима Билан бошад барои ман шавқовар бошад, фикрам не. агар дар ягон нишаст ё дар ягон ҷо агар клипи он ё ки садояш албатта гӯш мекунам, чунки умуман санъат ҳаматарафа як санъат аст ки мо бояд ҳар рӯз як чӣ омӯзем. воқеан ҷавоби шумо дуруст буд. айни ҳол мегузарем ба оҳанги навбатӣ. пайдо кардед? Муқаддас Набиева, оркестри эстрадии Гулшан. Гулшан. Yarı kardiyum hamçunan yolum turan Düşmani can biraz can dost pardonam turan. воқеан ҷавоб дуруст буд. хуб, гӯш мекунем оҳанги навбатиро. марҳамат. мусриф кӯмак мекунем. бале, каме кӯмак мекунем. Бахтиёр ва Нафиса суруде ки ҳамин сароянда сароидааст, фикр мекунам як суруди хело суруди шинохтааст. қайд кардам ба маврид аст ки ин сурудро Чоршанбе Аловатов низ сароидааст. бале. аммо сароянда ки айни ҳол суруде ки пешкаш гардид, ин сароянда мард аст ва хоҳарашон низ дар роҳи санъат фаъолият доранд. суруш холов. бале. номи суруд? Аронаш канаҷон. воқеан ба ҳар ҳол мо ҷавобро аз шумо кашида гирифтем. воқеан суруш холов суруд ном дорад «Алло нашканад гул». марҳамат, гӯш мекунем давоми суруд. Алло нашкана гул қадираное мансад қашава чашми шаҳлое бемо нарави ба гулистон бемо нарави ба гулистон
آرش تا دوست دارم. دوستان کافوی بحری نفیسا با یاردم محض شما و فکر میکنم در فرصتی کوتاه پیدا کردن. گوش میکنیم دوام سرودم. خوش ماهیره این حال برای ما میگوید که حساب چند است؟ این حال حساب 3-2 یعنی 3 خال از بختیار و 2 خال از نفیسه. از 3 آهنگ دیگر برای شما پیشکش میگردد و بعدا معلوم میشود که کی در این بخش غالب میآید. آماده هستید آهنگ نوبتی را پخش کنید؟ آماده هستید. مرحبا گوش میکنیم. نگینه منقولова. واقعا جواب درست از نگینه منقولова یک افغوی بحری نفیسه. بگو آخر چی میشه با من ایمانی اگر همیشه کدام هنرمندان افغانستان را میشناسید؟ فرید دریا میشناسم. درخت دوستی بنشان که کام دل ببارارد درخت دوستی بنشان که کام دل ببارارد. نفیسه در آغاز برنامه خیلی در حراس بودن که ما از عهده این بخش نمیبرم. الکی دیده میشود که از بختیار پیشرفت‌تر است. گوش میکنیم آهنگ نوبتی را. مرحمت. کمی برای شما کمک میکنیم. پسر یکی از هنرمندان خیلی هم شناخته بودن. جورابیک. در انسامبلی دریا. بله. این بود سرود از جاویدان نازیموف. بله. جاویدان نازیموف. یک افکوی دوستان. بله سرود جاویدان نازیموف بودن. خوش گوش میکنیم دوامی سرود را. مرحمت. چرا اینقدر در جانانم سپاهی نمیسازی بس سویم یک نگاهه. آن همین بود سرود. خوش این حال میخواستم از شما پرسان شویم که بخش برای شما پسند آمد؟ این بخش بهترین. کدام آهنگ را بیشتر میخواستید در همین بخش شنوید تا اینکه برای شما پیشکش کردن؟ بله. سرودهای خارجی بود، سرودهای ملی تاجیکی؟ بسیار خوب شد چون که خواهری ما بسیارتر اروپایی گوش میکنن. این سرودها هم بود که بسیارتر پیدا کردن. او سرودهایی که ما هم پیدا کردیم فکر میکنم که منم خیلی گفتم تماشا کردم اونها هم همه سرودها را نیافتم. ما هم سرود را یافتیم. قریبی یافتیم با کمکی دستگیری. این حال باشد ماهیره برای ما معلوم میکند که کی در این بخش غالب آمد. حساب برابر است یعنی 4-4. یعنی دوستی غلبه کرد. یک افکوی دوستان. گناهی کرده باشم پیش تو ای یار میبخشی اگر در زندگی دادم تو را آزار میبخشی نسیمی صبح از پهلوی ما بگذشت خندیدن نسیمی صبح از پهلوی ما بگذشت خندیدن تو را بر خنده های خویش کردم زار میبخشی تو را بر خنده های خویش کردم زار
میبخشی هنوزم در بیابانی جدایی بادی سرگردان و سرگردانی ها ما را بکرد ابگار میبخشی تو در یک گوشه تنها و من در حبس تنهایی زی هم دوریم و پرشوریم و دل بیمار میبخشی زی هم دوریم و پرشوریم و دل بیمار میبخشی نمیدانم گناهی ما و تو یا دستی تقدیر است که گیردا گیردی دنیایم چون پرگار میبخشی سری سختم دلی گرمم نگاهی بیقرارم را نکردم هدیه همچون یار دل بردار میبخشی نکردم هدیه همچون یار دل بردار میبخشی گناهی کرده باشم پیش تو ای یار میبخشی اگر در زندگی دادم تو را آزار میبخشی نسیمی صبح از پهلوی ما بگذشت خندیدن نسیمی صبح از پهلوی ما بگذشت خندیدن تو را بر خنده های خویش کردم زار میبخشی تو را بر خنده های خویش کردم زار میبخشی میبخشی کمی درباره فعالیت امروزه خود معلومات میدادید، یعنی امروزها با چی کارها بند هستید؟ تشکر. امروزها خیلی که همگان میدونند بسیار جشنواره‌های بزرگ است در تاجیکستان عزیزی ما. این هم باشد جشنگیری 30 سالگی استقلالیت جمهوری عظیم ما، 20 سالگی شاس. عموما ارکستر استرادی گلشن یک دسته هنرمندانی هست که اگر گوییم که یگان چاره‌بینی هایی که در سطح جمهوری می شود به این یا به نوازنده یا به هنرمندای آوازخوانش نمیگذارد خطا نمیکنم، چون که ما پیشکی سپارش ها رو میگیریم. علاقه یک سال پیش ما سپارش گرفته بودیم که ما باید به جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان تیاری آمادگی خود را بینیم و البته در ردیف این ما بسیار گوییم سرودها ایجاد شدند در وصف زیبایی طبیعتی تاجیکستان، در وصف
بانوان زیبای تاجیکستان یعنی تاجیک دختر در وصف وحدت ملی تاجیکستان که محض به شرافت وحدت ملی امروز در تاجیکستان فضای آسایشته، فضای تنج و آرام، فضای نیک، فضای خیرخواهانه وجود دارد و البته ما کوشش کرده ایستادیم که جشن 30 سالگی جمهوری تاجیکستان رو با آهنگ ها، با شعر و سرود و این چنین خیلی که گفتم برای 20 سالگیش است، چون یک چند دولت ها می آیند خصوصا بسیارتر در زمینه ما پذیرفتن مهمانانی که به این جشنواره می آیند، یعنی از دیگر مملکت ها و ارکستر گلشن امروز ها نه تنها گویم با زبان تاجیکی بلکه با چند زبان ها، با زبان خیتایی، با زبان شریلانکوی، با زبان قزاقی و قرقیزی و روسی و ارمنی و آذربایجانی تیارند و آنها رو گویم هیئت کمیسیا گوش میکنند و اونی که خوبتر و بهتر میسرد و یعنی سزاواری گویم از نام فرهنگ تاجیکستان برآمده اجرا نمودن سرود آن زبانی که اون مهمان می آید، این یک گویم مسئولیت بلند، چون که آنها البته در دولت خود، در مملکت خود این سرودها رو گوش میکنند و میدونند که در کدام سطح سراییده می شود و البته بهترین ها سراییدند و وظیفه ما در آن است که آن سرودها رو با زبان آنها سراییم، نه کمتر از خودی گویم مؤلفی این سرود. بنابراین امروز ها فقط ما خیلی که گفتم آمادگی ها با جشن‌های در پیش دادن تیاری دیده ایستادیم که این جشنواره با سری بلند و موافق شهامت و شکوه و شهامت ملت ما یعنی تاجیک تاج بر سر با سری بلند گذارد. نفیسا لکه هر سال می شود که شما در سمت طراحی فعالیت دارید و امروزها شما را در تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان با برند مشهور ژیبج میشناسند. با این گفته‌ها میخواستم از شما پرسان شوم که تا امروز چند کلکسیون لباس‌های خود را پیشکشی مردم نمودید؟ هر سال باشد ما در یک سال 2 کلکسیون تیار میکنیم. وقتی میشود 3 کلکسیون میشود. یکی خارج دولت میریم کلکسیون ما نشان میدیم در هفته مود از صحنه و میخرند. با باشد کلکسیون نو ترتیب میتیم. بسیار باشد ما 15 کلکسیون تیار کردم. در یک سال؟ در یک سال نه، در همین مدت 15 کلکسیون تیار کردم. هر یک کلکسیون روش خود داشت، هر یک کلکسیون اسلوب خود داشت و باشد لباس‌های سپورت کلاس هست، لباس‌های هات کوتور، لباس‌های مد بلند میگند، چیزی که با دست دوخته میشود، چیزی که متای قیمت هست، متای شوک و متای قیمت بها برخط چیزایی هستند و باشد در 2 سال یک بار یا 2 بار میبریم. بسیارتر باشد ما کژوال تیار میکنیم. یک لباسی که هست که هر روزه هست، لباسی که فانتزی خودش نشان میتیم، با هست لباسی که اوانگارد یعنی این طرح نشان میتید، یک ایده فانتزی نشان میتید و به صحنه نمایش نمیتید. تا همین روز یعنی شما گفتید که 15 کلکسیون، کدام کلکسیون بیشتر برای شما پسند آمد؟ هر یک کلکسیون خوشویی خود دارد، هر یک کلکسیون معنای خود دارد. من نمیتونم گفتن که این کلکسیون این زیباتر بود و این کلکسیون این. میتونم گفتن که هر یک کلکسیون که ما تیار میکنم، هر یک کلکسیون ما با قوت‌تر میشود. ما خطاگی را به نظر میگیریم، ما به نظر میگیریم که چه خیلی میتونیم این کلکسیون فروش براریم، چه خیلی میتونیم این کلکسیون قد تاجیکستان را معرفی میکنیم. هر یک کلکسیون قدم خود دارد، هر یک کلکسیون برکت خود دارد. یعنی در جهان لباس‌های ملی رو بیشتر میپسندند و وقتی که شما میروید از نام تاجیکستان برآمد میکنید، همون لباس‌ها رو زود خریداری میکنند. همین خیلی. من در هر یک دولتی که میبرم اول میگن که تاجیکستان نفیسا امرانова. اول تاجیکستان میگم بعد نام تماشا میکنیم ویدیو رولیکایش. نه، در هر یک دولت که من میبرم اول من تاجیکستان را معرفی میکنم، بعد نام خود و برند نشان میدم.
خیلی خوب. حاضر باشد ما یک هفته پیش هفته مود تاجیکستان را برگزار کردیم. بسیار با یک بلند با یک شکوه شامتی بلند بلند گذراندیم. 30 طرح اشتراک کردند. 15 تا طرح تاجیکستان معرفی کردند و 15 تا طرح‌های دیگر دولت اومدن نشان دادند. ما باشد در برابر دیگر طرح‌ها کوشش میکنیم مود تاجیک با بلند با یک قله بلند برداریم. امیدوار هستیم که از این هم بیشتر و پیشتر باز در سطح جهانی لباسی ملی تاجیکی را معرفی میکنید و برای شما برای کامیابی ها خواهان هستیم. بختیار ابراهیموف، در قطار سرودهایتان سروده هست که دوستدارانشان بسیارند و تا حال مخلصان خود را گم نکرده است. من نیز دوستدار انا همین سرود هستم، یعنی سرودی پری پری. میخواستیم درباره تولید انا همین سرود معلومات میدادید. عموما این سرود تولیدش بینیت یک عجایب است، چون که من با یک صدمه اتومبیلی دچار میشوم و مدت چند ماه بستری میشوم و بعد از آن در آن وقت من در شهر اصفهان زندگی میکردم و بعد از چند وقتی که من با پا خیستم مرا با خوجان به ولایت دعوت کردند و گفتند که تشریف جناب عالی می شود و باید تو یک سرود پیشنهاد کنیم. البته من 2 سرود ایجاد نموده بودم با رئیسور، آن وقت رئیسور برزو عبدالرزاقوف بودم و اون کس این 2 سرود را پیشنهاد کردم و برزو عبدالرزاقوف اون سرود را گوش کردن. سرود در حقیقت چخیلی که این اولی سرود خوندم میبخشی در همین وزن، یعنی سرودی آرام، یعنی سرودی شوخ نبود، هر دوی سرود. و برزو عبدالرزاقوف گفتن که بختیار من تو رو میفهمم، چون که تو به این صدمه دچار شدی، حالتی روحی همین خیلی بود که تو این خیلی سرودها ایجاد کردی، لیکن ما تو رو همچون حافظی که در صحنه سرودهای شوخ میخواند ما تو رو همین خیلی میشناسی و میخواستم که تو یک سرودی شوخ پیشنهاد کنی، لیکن وقت کم است، همگی 3 روز وقت داریم. من گفتم استاد اگر فکر میکنم که من از عهده‌اش نمیبرم، چون که وقتی خیلی کوتاه است، 3 روز. به هر حال گفتن که اگر بختیار جان حاضر داشته باشی این پیشنهاد کن، اگر نداشته باشیم ما مجبور میشیم که از یگان سرودهای کهنه‌تر از یگان سرودی شوخ انتخاب کنیم. لیکن من نمیخواستم که با سرودی کهنه روی صحنه بیایم و گفتم خیلی استاد کوشش میکنم. و وقتی که از خوجان و اصفهان می اومدیم، مسافه خوجان و اصفهان 100 کیلومتر است و وقتی که با ماشین می رفتیم اون وقت من بسیار سرود گوش میکردم، در ماشین مگنتوفون میموندم و وقتی که مگنتوفون رادیو گوش میکردیم همون وقت سرود ناری 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 باور کنید با یک بار شنیدن اون وقت ها گوییم که شزم و خیلی یابیم که از کجا چیز رادیو گوش کردیم، همین یک بار شنیدم اون اذیت شد، یعنی آهنگ اون اذیت شد اول تا با آخر یک بار گوش کردیم و همراهی دادرچم عبیدالله ابراهیم زاده. وقتی خانه اومدیم الکه ما میدونستیم چیکار کنیم، تیز در حال ما ارنجировка کردیم و من از کلیات لایق شعرعلی مصرع‌ها رو پیدا کردم و جای نقرات اگر دونید سرود پری 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 دلم رو تو میبری، دلم رو میبری، بیا مرا دیگر مرا تو جانی منی، این سرود بود دولت نظری میخونند. وقتی که سرود نری نری خواهیم نخواهیم همین پری پری اومد، لیکن اونجا اگر گویم که پری 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 دلم رو میبری چونین آهنگ با وزن طوری نمیگیرم و من گفتم که پری پری دلم رو تو میبری و همون رو من نخرات ساختم. دیگرش از دو بیتی های استاد زنده‌یاد، بزرگترین شاعری دوست داشته ترین من لایق شعرعلی و آن رو ما پگاه دیگر ثبت کردیم، یعنی به ثبت گوییم سیاه‌نویس، یعنی به طریق سیاه‌نویس ثبت کردیم. پگاه البته برگشته به خوجان اومدم و برزو عبدالرزاقوف پیشنهاد کردم که من یک سیاه‌نویس کردم، اگر گوش کنین معقول شود من آن را تکمیل کنم، تازه کنم، خوشرو کنم. و وقتی که من آن را گذاشتم برزو گفت که انا همین، من از تو فقط انا همین چیز رو
интизор будам ва мо онро яъне ки қабул кардам мо онро пурра аз нав сабт кардем ва дар назди гӯем ҷаноби олӣ онро ман сароидам ва он вақт аллакай гӯем зери назари ҷаноби олӣ афтодем ва хушбахтона ки имрӯз мана маҳз ба дастгириви ин шахси бузург ман имрӯз дар пойтахти тоҷикистон зиндагӣ мекунам ва сарбаландона хизмати ватанро мекунам. خیلی خوب. یعنی تاریخ این سرود خیلی دراز بوده است. البته. و چرا تصمیم نگرفته که تو ویدیو کلیپ آن همین سرود رو تهیه نمایید؟ چون سرود راستی که سرود بازخوانی است. قریب که بازخوانی است. من یگانه کاری کردگیم اون رو به زبان تاجیکی سراییدم. کلیپ کردن اون رو من به خودم راستی گپ اونقدر چی ندیدم چون که این سرود آهنگ از خودی من نیست. من یگانه کاری که کردم اون رو به زبان تاجیکی گردانیدم. من کوشش میکنم اون سرودایی که خودم ایجاد میکنم کوشش میکنم که اون رو ما کلیپ کنم چون که اگر پیشتر کلیپ های ما رو دیده باشید این البته یک 20 سال پیش بود قریب 20 سال زیاد شده است که من یگان کلیپ ثبت نکردم اون وقتا اون سرودایی که خودم ایجاد میکردم من در حال اون رو کلیپ میکردم لیکن امروز ها تلویزیون شهنواز هست شبکه اول هست تلویزیون سفینه است من تلویزیون ها بسیار هستند که ما در روی صحنه هستیم و در نزد تماشابین هستیم و در پیشی چشم اونها هستیم و اون وقت که دسترسی مخلصان خیلی دشوارتر بود ما کوشش میکردیم ثبت کلیپ کنیم لیکن امروز که ما پیوسته در شبکه ها برآمد میکنیم فکر میکنم که برای کلیپ کردن چون که با فکری من وقتی که کلیپ میکنیم باید که سرود هم نو باشد کلیپ هم نو باشد من بقریب یک سرود خواندم مرنجان یعنی مرنجان وقتی که اون رو من در تلویزیون سراییدم بسیار مخلصان خواهش کردن که اون رو کلیپ کنم وقتی که با تاریخ تلویزیون رفت الکی من نمیخوام که اون رو باز برگشته کلیپ نمایم این فکر شخصی من است. نفیسا چطور که میدونیم سال گذشته جایزه اورینتال فشن شو پاریس 2020 را صاحب شدید سر اول شما را ما تبریک میکنیم ما باید سال گذشته با شما یک مصاحبه میگذراندیم اما فرصت نشد و این گل همچون برای شما تبریک کرده می شود مرحمت خوش نفیسا بانو این حال میخواستیم که اطراف همین جایزه سپاری برای ما و برای بینندگان معلومات ندید سال گذشته باشد اولی سال خیلی پربرکت سر شد سالی ماه ینور بود اولی ماه ینور من با تلفن کردن گفته که دیرکتوری تاجیکستان فشن ویک هفته مودی تاجیکستان من با تلفن کرد گفت که نفیسا پورتفولیو شما را در شهر پاریس در موزه لوور قبول کردن من باشد در тренинги کوهلوب دا بودم سوزنی دوزی من گفتم اولی بس من شما را نشدستم یک بار دیگه تلفن کنید یک بار دیگه تلفن کردن گفت که بعد یک هفته شما در شهر پاریس نمایش نشان میدید در موزه لوور من با هیجان موندم 6 تا لوور من با هیجان شدم 6 تا گفتم یک بار دیگه تلفن کردم آینه شدم با یک بار دیگه تلفن کردم و همه شما در فهموندم گفت که لیکن وقت کم داری کلکسیا تیار بود این کلکسیا باشد من در شهر کوالالامپور پیشی جیمیچو باشد یک طراح شناخته در لندن در امریکا هست پایافزال تیار میکند در بسیار فیلم обувой ва нишон метиҳанд бисёр одами машҳур ҳаст вай бошад ман дар шаҳри куалалампур моҳи декабр фарёд кард нишон додем ами коллексия аз унҷа бошад дидан коллексия ман ба лувр фарёд кардам ва як ҳафтада ҳама корро ҳал карда виза қабул карда ҳама тайёр карда ба шаҳри париж рафтем ва من باور کنید همون وقتم در هیجان بودم نفهمیدم چی کار شده است کجا داریم چه خیلی آدما همه اومده استن پرسیده استن سوال جواب همه چی شده است ما تو حال باشد می چیزا نفهمیدم بعد این باشد شب تلفن شد در شهر پاریس در گاستینسا ششتا تلفن کردن که شما را با یونسکو دعوت میکنیم پگاه باشد من گفتم مایلش ما میبینیم همراه دیرکتوری تاجیکستان فشن ویک طاهر ابراهیمов رفتیم با یونسکو اونجا باشد دیدیم که هر یک طراح
сертификату диплом додастам. Мо гуфтем мо меҳмонем, моро ҳамчун меҳмон фарёд кардам. Шишта нишастем, яке мегӯянд ки Нафиса Имронова тароҳе ки аз Тоҷикистон, якумин тароҳи аз Тоҷикистон ҳаст ки дар шаҳри Париж дар музеи Лувр коллексия нишон дод ва бо муваффақияти ЮНЕСКО қабул мекунад. Ман аз ҷо хестам, ҳайрон мондам. Як хобче ки ман тароҳи бисёр ҷавон ҳастам. Ман дар ёдам ҳаста ки ман ягон сухан тайёр накардам, лекин микрофоне ки гирифтам ҳамаро нигоҳ кардам. Ман гуфтам ки ифтихор мекунам ки ман тоҷик ҳастам ва ифтихор кардам ки ман ҳамсоли истиқлолият ҳастам. хеле хуб, беҳтарин суханҳо. баъде ки аз Париж омадан ман бисёр ҳамкориҳо аз шаҳри Лондон, ҳамкориҳо аз Токио бояд мешуд, лекин ба сабабе ки ковид пайдо шуд, баъд ҳама корҳои мо соли дигар да ҳамин сол ва мондем. ҳозир бошад ба ин корҳо қати машғул ҳастему тайёр кардастем. Ман бошад бисёртар коллексия ки тайёр мекунам, мехоҳам ки ҷаҳонҳо ба таърихи либоси тоҷик нигоҳ кунанд. Ман бошад стили аврупоӣ бо таърихи нақши халқи тоҷик якҷо карда як чизи нав пайдо мекунам ки ҷаҳонам ин либоса метавонанд ба бар кунанд. ҳозир бошад дар ҳафтаи муд як коллексия нишон додам. Ин коллексия ҳамроҳӣ, ин коллексия бошад илҳоми ман аз нависандагони халқи тоҷик. ман аллакай дидам дар либосҳо аксҳои шоирон, аксҳои нависандагон, аксҳои бо Али ибн Сино, Носири Хисрав, Садриддин Айнӣ. мо бошад бо як ҳаваси нав як чизе пайдо кардем ки ҷавонон либоса ба бар кунанду ҳафт пушти худро шиносанд ки ҳастанд. ман бисёр ватандӯст ҳастам. бисёртар одамое ки дар хориҷа зиндагӣ мекунанд мада аз шаб нависта ки Нафиса мо Тоҷикистони азизмон ёд кардем, раҳо ки ҳуй шуданд, теза как мебиём шуморо мебинему, раҳмати худмон ба шумо мерасонем. ҳафт пушти ман эҷодкор буд ва ман яке аз онҳоям. духтари чашмаҳо, маъшуқи кӯ, фарзанди офтоб, хоҳари маҳтоб. ман намояндаи миллате ҳастам ки бо ҳафт пушташ фахр мекунам. ман вакили ишқам ки дар пуштам бори сангине ба андозаи кӯҳ ҳаст, аммо қудратам барои бардоштанаш мерасад. ман дар як дашти холӣ бо дасти худ боғ месозам, гул мекорам, нақш мекашам ва зиндагиро бунёд мекунам. ман омадам баъди 70 пушт бигӯям яке аз онҳоям. саволи навбатӣ аз ҷониби бинандаи мо ирсол шудааст бо номи Даврон аз ноҳияи шаҳри Нав. Бахтиёр, сабаб дар чист ки чун солҳои пеш барномаҳои консертии худро барпо намекунед? фикр мекунам чанд сол пеш давронҷон агар бухо бошад 2 сол пеш охир 2 сол пеш ман рӯзи 8 март консерти худро дар бинои филармонии Тоҷикистон ба номи Шариф Ҷураев баргузор кардам ва он консерт бениҳоят нағз гузашт. соли гузаштаам чӣ ки Нафиса хон гуфтам, алами ковид мо аллакай тайёр будем. фақат ба тариқи зинда умуман оркестри Гулшан имрӯз ҳамаи консертҳои худро ба тариқи зинда, яъне навозиш, иҷроиш ҳамаи зинда. баъзе ҳунармандо ҳастанд ки зинда гуфта яъне минус, яъне мусиқӣ сабт карда шудааст овоз зинда, лекин аз мо яъне ки ҳама тарафа ба пуррагӣ зинда ва барномаи ман аллакай тайёр буд, 100% тайёр буд, лекин ҳамин як вабое ки омад бисёр халалдор намуд. чӣ ки гуфтам, имрӯз мо бояд то ҳамин ҷашни бузурги 30-солагии ҷумҳурии азизамонро нагузаронем. фикр мекунам ки ман дигар нақша надорам, дигар гӯем баъд аз 30 солагӣ фақат баъд аз 30 солагӣ чӣ умеди дорам нисбати фаъолияти эҷодии худам. лекин то он вақт то 30 солагӣ гузаштадам кӯшиш мекунем ки ҳамаи ҳайати оркестри эстрадии Гулшан як барномаи сазовори
همین جشنواره پیشواز گیریم و آن مهمانایی که میآیند با سری چخلی که باز گفتم با سری بلند قبول کنیم، با سری بلند گسیر کنیم. یعنی امروز فقط فکر و یاد ما در گذرانیدن این جشنواره بزرگ است. یک بیننده ما پیامک خود را به ما روان نمودند. عین حال نفیسه مرا به شاگردی قبول نمیکند. من از شهر کولاب، نامم سابرینا. من باشد فکری دا بودم که یک جای کشویم که بسیار جوانانی هستن میخوان یاد گیرن، چون که من دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان تمام کردم و اکادمی دیزاین سنگاپور تمام کردم و میخوام همین چیزی که من یاد گیرم با جهانانی نو، طراحانی نو آموزند، یادیم. از سال گذشته از ماه سپتامبر من سر کردم، در یک ماه یک چند شاگرد گرفتم و یاد میدادم. کورس های طراحی دوزندگی یاد دادم، لیکن هر یک همین کورس ها قدم خود دارند. اول باید پاره کردن یاد گیرد، بعد رسم کشیدن یاد گیرد، بعد کمپوزیت، بعد وای با رنگو آموخته کردن. این وقت در کار است. در یک ماه همه چیز یاد گرفته نمیشوند. حاضر باشد من بیزنس پلان ترتیب دادستم که یک جای نو هوی کنم، طراحی هوی کنم و همین خطی بسیار جهانی یادیم. خیلی خوب. پس سابرینا منتظر میشویم. عموما نفیسه بانو میخواستم از شما پرسان شوم که طلبات جوانان امروزها چگونه است؟ یعنی کدام نمود لباس ها رو بیشتر درخواست میکنند؟ بسیارتر میخواهند که یک لباسی زمانوی باشد، یک لباسی اروپایی و شینم باشد و با اسلوبی ملی تاجیکی باشد. ما باشد در کلکس خود ما همین چیزا را به بر گرفته هم یک کلکس پیدا میکنم که لباسی کلاسیکی لیکن ماتوی ادرس باشد یا که نقش ملی باشد آمیخته کرده و این لباس میتونند نه فقط در چورابینی محرکه به بر کنند، لیکن در چورابینی هم لباس پوشیده و یک چیزی ملی در تنش باشد بسیار زیبنده هست. بینندگان عزیز، شنوندگان که در بالا اطراف سرودی پری پری از بختیار ابراهیموف صحبت کرده بودیم، این حال باشد بختیار آمدند تا اینکه این سرود را برای ما و شما اجرا نمایند. مرحمت. سلام شما. پاری پاری دلم را تو میبری، پاری پاری گوشم را تو میبری، پاری پاری دلم را تو میبری، پاری پاری گوشم را تو میبری. گولی من شوقی لبهای تو دارم، امید از چشم شهرهای تو دارم، سر و پای تو دنیای تمناست، تمنای سر و پای تو دارم، جان و جانانی منی، گل خندانی منی، پاری 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 دلم را تو میبری، پاری پاری
را تو میبری پری پری دیلم را تو میبری پری پری هوشم را تو میبری پری 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 گولی من چمقی لب‌های تو دارم امید از چشم شهرهای تو دارم سر و پای تو دنیای تمناست تمنای سر و پای تو دارم پری پری دیلم را تو میبری پری پری هوشم را تو میبری پری پری دیلم را تو میبری پری پری هوشم را تو میبری پری پری тамошобинони азиз боз давом медиҳем барномаи шоми шаҳнавозро ва инак оғоз мекунем бахши дуюми барномаро. бахши навбатии барномаи мо ном дорад ишора, яъне бозӣ бо ҳунарманд. яке аз бахшҳои ҷолибтарини барномаи шоми шаҳнавоз аст ва фикр мекунам бисёри ҳунармандон маҳз барои ҳамин бахш ба барнома меоянд. мегӯянд ки ҳамон бахше ки гӯшмонакҳо дар гӯш аст. хуш, айни ҳол ман қоидаи бахшро барои шумо мефаҳмонам. яке аз шумо гӯшмонак дар гӯш доред, нафари дигар бошад мисраҳои шеърро ба рақиби худ мефаҳмонад. бинандагони азиз, айни ҳол мо омода ҳастем то ин ки бахши навбатии барнома ки ном дорад бозӣ бо ҳунарманд, яъне ишораро оғоз карда бошем. аз ки оғоз мекунем? биё ман гӯш кунам. шумо аз Нафиса. марҳамат Нафиса, гӯшмонакҳоро гӯшмонакҳоро ба дар гӯш гӯш монед. гузоре. бахтиёр, марҳамат. шумо мисрои шеърро интихоб кунед. як мисраи шеър интихоб. омода ҳастед? пас шурӯъ мекунем. марҳамат, бахтиёр ба рақиби худ фаҳмонед. دانش 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 китоб китоб دانش тоҷ دانش دا دا د د آ д о ن дон دان ای дониш дониш دانش طلبو طلب дар طلب дониш агар ت ا تل طلبو ت ت дониш та طلبو طلب طلب талаб طلبو дониш талабу ҳунар بزرگی омӯз بزرگی 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 дониш талабу بزرگی بزرگی бузургӣ آموز дониш талабу бузургӣ آموز омӯз اها. то تا به به бе نگران чашм نگران نگران то беҳ нигарад рӯз аз рӯз як ҳафтуми дӯстон баҳри Нафиса. офтобо آفتاب бори дигар бори дигар масофаро мегирем, камтар зудтар меистем. офтобо бори дигар бори дигар با бо дигар бори дигар با نگاه бори дигар آفتاب با бори дигар بالیده бори дигар با دیگر آفتاب با دیگر офтобо бори дигар хонаро пурнур кун همین فهموندن منظور بودی ана бидед офтоб آفتاب бори дигар باری دیگر آفتاب باری دیگر хона آفتاب باری دیگر خانه нур кун نور пурнур. офтобо бори дигар хонаро пурнур кун мисраи навбатӣ. дӯстонро دوستان шод гардон دوستان را شاد گردان دشمنان را کن кур кун як ҳафтуми дӯстон.
бинандагони гиромӣ тӯли чанд лаҳзаҳо буд пешниҳоди ҳар кадоми шумо шоу барномаи шоми шаҳнавоз. дар анҷоми барнома чӣ гуфтаниҳо доред? Барнома ба шумо писанд омад? ман ба барнома бисёр писанд омад. Барои ҷавонони таро мехоҳам ки фақат ба пеш нигоҳ накарда ба ин мушкилиҳое ки аз пеш мебиёянд ва аввал пеши худ монанд, як мақсаде дар пеш монанд ки вай метавонанд аз уҳдаи вай биромаданд. Аз уҳдаи вай фақат биромада мешавад агар ваё ҷасуртар мешавад. ба ваё нигоҳ мекунам, бисёр чашмои мулоим, нигоҳи мулоим ҳаст, лекин мехоҳам ки бисёртар амин бо ҷуръат бошад, бо қувват бошед. Ягон чи натарсед. аллакай инро нафиса низ ҳис кардан. чизе ки дар дурuni шумо бошад, шумо бояд фақат ба пеш. хеле мегӯянд тоҷикистон ба пеш, шумо фақат ба пеш бошед. аз бахшҳои имрӯза барои шумо кадоме бештар писанд омад? ишора, чунки бисёр мусиқое ки шумо мондед ба ман камтар душвор буд, лекин ҳозир инҷа бошад суханҳое ки мо гуфтем суханҳои шинохта ҳастанд ва ин суханҳоро мо шеърҳо, пандҳои бузургон ҳастанд. Мо аз як калима шунида фаҳмидем ки мехонад ва бурд кардем. марҳамат бахтиёр иброхимов. дар ҳақиқат як барномаи хуб аст ва хубиш барои ман имрӯз дар он шуд ки ман бо нафисахон шинос шудам. Ман намедонистам рости гап ман дар ҳақиқат аз олами мод хеле дуртар ҳастам. умуман аз олами моди занона умуман шумо метавонем ин баъд ҳамкорӣ мардона ҳам сар барои ман суол кардам ки нафисахонро шумо мардона ҳам кор мекунед? чунки ман пештар дар ҳақиқат фақат кӯшиш мекардам ки хусусан либосҳои саҳнавӣ як вақто ҳамин хел қоидаву қонун ҳам барои худам доштам ки агар ман суруд хонам албатта бояд бо либоси инам сару либос, яъне сару либоси оне ки аз мағоза харидорӣ мекунед, он сари либосе ки дар мағоза набошад, яъне сари либоси саҳнавӣ. ва чунин шахсон монанди нафисабону онро бояд шишта фикр кунанд ки ба кадом ҳунарманд кадом либос дар кадом жанр баромад мекунад, дар кадом гуфти худашон стил баромад мекунад. ман гуфтанӣ ҳастам ки мебахшед гапи шуморо, ман гуфтанӣ ҳастам ки либосе ки мо ҳайни замон муаррифӣ кардем дар ҳафтаи муд, сарояндаи шинохта манижа ки дар Евровидение иштирок мекунад бо либоси мо дар саҳнаи Евровидение меброяд. беҳтарин табрик шумо, табрик муборак бошад. беҳтарин шумо низ метавонем ин баъд бо ҳамроҳӣ нафиса. барои ҳамин ман беҳуда нагуфтам охир. ман ҳам аллакай чашми тезбин дорам. шахсоне ки эҷодкор ҳастанд, шахсоне ки як навоварӣ доранд. ман худ аз хурдӣ бо чунин шахсон бисёртар нишастанро кӯшиш мекардам. ҳолон ки ман вақти хурдсол будам, ҳамнишинои ман аз ман 5 сол 6 сол то 10 сола калонсолтар будам. воқеъ ба ҳамаи шумо саломатӣ мехоҳам, ба тамошобинони телевизиони Шаҳнавоз, фақат хонаободӣ. бори дигар шуморо хушомадед мегӯем ва изҳори сипос мекунем ки вақти худро дареғ надошта шоми худро дар гирди хонадони телевизиони Шаҳнавоз, махсусан барномаи Шоми Шахнавоз гузарониндед. ташаккури зиёд. бинандагони гиромӣ тӯли чанд лаҳзаҳо пешниҳоди шумо буд шоу барномаи Шоми Шаҳнавоз ва меҳмонони имшабаи барномаи мо буданд сарояндаи шинохта ва инчунин роҳбари оркестри Гулшан Бахтиёр Иброхимов ва инчунин тароҳи моҳир ва шинохтаи тоҷик Нафиса Имронова. то нашрои минбаъда хайр дустон. хайр.